Anya laki din! Ay nananang, naging pisday ta kami setam arumwar. Agbra kayo mo ta. Ay, niya kalaki din nitang. Bakit anak ko, kuribubot daytan. Awanan ti ilamang ko pa'y. Uray pa'y nanang. Agkawas kayo mo ta, itinasayaat nga uray bakit kayon. Urnusin nyo ti bagbagiyo. Wano day talangayo arumwar. Masiguradak lakid din nga agbra. Saan na masapol iti bakit akas kanyak dayta. Di ka mo ilaparaagan ti papanak. Anya lakit din ni nanang aya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak ni tang anak ko. Sa maysa, 3 kayaw nga kakabsat ang nagdalan dita. Iso ang napuspusan. Ni nanang. Day tuma nga amam, kumikilaban. Anya kumikilaban nanang. Tunggal sumangpert nga gapoy ti trabaho na, mangilaban. Ha? Agkilaban lang arudan, agmerienda pa'y. Libangan na ti agpadaw iti anak. Anya laki din ni nanang. Nabayag lang aruden api musay day di tatang. Palagip ko laeng anak ko. Iso adi mon dilawan ti panagkaw-kawas-kaw tabakit aklauna yan. Ay sos, ilukayas mo lahat ng natapaldam ng imisbo na katakder nanang. Ay na, nagbayag kanto mamangilukat iti ridaw ti balayaw. Maka-is-isbuwa kaon. Sapay nagadot aglabas at tao di ti paraangan nanang. Ay, awan bibiyang kaw kadagita tao ang makakita kanyak. Nga uray ibuyang yan kaw iti sangwanan da. Ang nalakit din ni nanang. Awan mo ti maalan da kanyak. Gaputa bakit anak kon Rodel anak kaw. Dandan ni Jack to pa yun makita ti dalan ko nga agawaid. Nagkapon nyo aya. Napanak nakiburas iti tarong Rodel anak kaw. Mala, luktamon ta balayaw, ta makiinumak iti nalamis adanaw. Oo nanang. Ay namanong, kanayon ko abagbagaan ni nanang nga agkawas mo't itinapintas. Ngam bakit kanumutun? Anya lakit din ni nanang. Bay-bayan na ti bagina. Ipalpalubos na bumakit launa yun. Awan kanumutlat serserbinan, kaputawan mo't tanday di tatang apagpapapintasan na. Uray pa'y Adamot dagiti nagpipinta sa kawus na. Hanggang di namot kayat nga isuot. Kayat naman tapagkawus dagiti old-fashioned na badbado na. Sintiran na pa'y dagiti ibagakan kwa na. Iso abaybay aklatan ano kwa? Un gayam, nitang ading kaw. Buludak pa lang di wasayaw, tadabalsigag apo unti kayaw. Diyak mo no sa dino ti ayan jiwasay me, Manong Rodel. Ninanang ti pagdamagam, ta iso tinalaing nga agidulin kadagiti gamgamit. Ayan ni nanang aya. Napanbiit gimatang iti suka ijay tersena. Urayo mo, Manong. Oops! Ay, saus, mayat ang digaw. Naglabis, tinanaw iti gripa o. Ago, parak man ng digaw, stop no press ko, tibagay. Oops! Oops! Ipangatulang day tapunan yung agdigos ito gripo. Agparparangan day tani. Anya ko manitang anak kaw. Bakit ang matan? Awanan ti kargana day ta. Kaya rigan natin nagagaw nga okra. Anya lakit din ni nanang. Kasanon no adda umay agsakdo dito'y gripo. Kat makita na day ta. Kumakita na lata. Anya kumagay anak kaw. Agsakdo ka kay dain. Saan asak ti madildilaw mo tamaday? Intun kwan na amlingan ka. Nanang, Nagpigsapay mga roti amling kaw. Maulaw kan matali mo daw ti mamamlingak. Iso adinak dila-dilawan nitang. Naripit ko nagiti kayo apag sungrod ko. Nayunak pa'y nga ta.
Adumot tinday taw. Sayang gamin dagiti mabati akayo dito'y minuyungan no jak alaan. Ay, alaak lang dagiti kayo akabala kabagkatan. Na. Adamang sit kanyak. Sino ngay dayta? Osan! Di magayam gabi dayta mang sit kanyak. Osan! Umasidig ka dito, kaltingan! Na, anyat ibagangay kanyak dayta alaklakayan. Ay papanak man lang ganit ayan na. Sikamot gayam ti masabat ko diti paraangan na naosang. Ngam apay nga agsakang-sakang kayo amag na. Musika mo gayam mait. Nasa kilang amin ti patong ko. Isu akas laag sakangak amag na. Tulungan kayo nga rudan amang bagkat kadagiti kayo nga imotyo. Tapno saan kayo amarigatan, nana? Ay saan din? Kabalak maabagkatan dagito'y akayo mait. Saan mo't anadagsan? Kanday ruaba ko nagbagbagkat. Ha? Kabalak to pa abagkatan tinalo magalakay. Ay dahito laki din kayaw. Tijak kaya abagkatan. Sige mait, panawang kapay. Wala na osang. Anya jay ko nana itay akabaulan na kano abagkatan tinalok mag-alakay. Asino kumangay ti bagkatan na alakay? Ba't nabayag mo tan abalo tinatay? Ni nanang, dadaito mo day tapaldam. Abom lang nga rudan adada itak. Damagang pailaang mag... Jay samot kagat-gatang mo apaldam day ta nanang. Baro pa'y mo't day ta. Barungag paiso. Ngam nalaka mapisang. Naranggas to mo day dya alakay. Ha? Asino alakay ti dakdakamatin yun nanang? Anyat pa kainaigan na iti dadaitom apaldayo. Ay, kwa. Ay, ti kayat ko asawan. Naranggas jay bulog akaldeng takinaga na to'y paldak. Anya? Adda ayamot agkagat akalding nanang. Ay, ada ditang anak kau. Insapli-saplit nakpay ay so anapisang ti paldak. Nalaing pay asumangdo day ja akalday. Anya? Ayan tayo wasaya binulod mo, Rodel anak kau. Di mo matinin subsubli siya balay. Pasensya kayo, no, jak na isubli adagos diwasay nanang. Inusar ko pa yung amin itay agsapa pinagbalsing. Irwar mo nga Rodel, tadama balsigag anak kau. Papanan nyo ayan nanang. Adamot dikan dita ulo yaw. Harabatak day ta adikan. Tapno saan ngagsakit ti ulok, abang susuon ka dagiti kayo ang maalak iji kabakiran. Saan kayo na mapanmangayo nanang? Padawatan kailangan iti pagsungrod yaw. Ay kukwab lang dagiti kayo, Rodel. Inak mo mangala iti bukod ko akayaw. Tadyak kaya tiag daw-dawat iti pagsungrod. Anya lakit din ni nanang. Mala! Inkairwaran jawasay, tanay aldawang. Jak kaya ti mapudutan amang ayaw iji kabakiran. Nauwan nanang. Adumadan tinaurnong ko akayo a pagsungrod ko. Nawadwadin day to'y. Mabayag day tuyan a pagsungrod ko. Adamadan mang sit kanyak iti saan unay nga adayaw. Osan! Dito! Kumita ka dito! Ha? Ay, di manan gabi day ta. Umasidig kan Osan! Kaltingan! Banjak! Anda bayabas ka! Nagdadakkel! Ay sige! Ura
Brian naknarod din agabay. Ni, dadaitam mo't day tamanggas ti kami setam nanang. Nagdakkel mo't ti pisang na. Wen, anak ko. Tunggal sumangpet ka anangayo, mapisang ti kawusyo. Anyat napasama kaya. DJ man asunggo. Nagbitinan na ti kamisita iso na pisang. Anya, adda sunggo ijay nangaywan nyo, nanang? Adda anak ko. Nagsutila sunggo. Imbis ajay kayo ti ulien na. Saan mo tasak mo ti kayat nakalay atin. Anya, itaman pa'y nga adda sunggo ijay kakaykaywan, nanang? Balang na ijay asunggo anak ko. Kanon na amin na makita na. Nagrawal. Anya? Papapanan nyo aya tatang. Saan kayo ang matatao diti balay? Malaman no sumangpat kayo. Amumitin ti baro, mait anak ko. Mapan na sa pulin niya kasilpo ti puso na. Anya kasilpo sasawin nyo tatang. Kasilpo ti pusok, anak ko. Anya? Kat, ada nakita yon akasilpo ti puso yo tatang? Adan gumjak pa'y mabaling nga iyawit dito balay. Kayat yo asawan. Adan ka ayan-ayat yo tatang. Adan! Jakla ibagbagaking ka. Anya laki din ni tatang. Laklakayan kayo nga rudan. Nagsapol kayo pa'y lagi ti asawaan nyo. Kabailak pa'y matmait. Saan nalindakayan ti agayat? Aginggat agpit-pitik ti puso. Makarik na latay ti ayat. Makamu kayo latta tatang. Kat, asino nga'y day takasilpo ti puso yo ako na yo. Basta, mamuam tulata no sino di ibagbagak ita. Ta limad pa'y laang ti lasyon may. Ay, secret pa'y laang maeg anak ko. Ibilag ko man dagito'y kayo dito'y paraangan tapno makangkangan da. Nadardarang to no may sungrod ko. Usang, Pangkis sa sunggaw! Ay, pangkis asong ko. Kung kunamuteng ka na usang. Sinalbag kagabay. Si kamalagayam. Kinigtot nakpay. Pasensya ka usang. Sumurot ka kanyak. Adda papananta. Sa dinaw ti papananta gabay. Mapantag bayabas. Manjak! Umay ka na usang. Mapantag bayabas. Manjak nga rod gabay. Kapay ngay. Makabandog ti umuli ti bayabas. Saan mo't asikat umuuli iti bayabas? Siya kung ti umulay. Tapno saan kan amabandog. Isa sumurutan kanyak usang. Makaamu ka gabay. Itay ka paya pumanag na diti paraangan, nitang ating kaw. Kaslada sapsapulag. Sapsapulag ani nanang Manong Rodel, pimanaw asaan ang nagpakada. Anya lakit din ni nanang. Sa di naman nga rudan tinapanan na. Kanayon ngagpukaw ni nanang, imbag kumamot no agpakada. Wano, napanmanan na nga iji bakir. Imposible amanong, nagadupay lang ang dagiti kayo nga ibilbilag na ije paraangan, nabuntuon dan. Sa di nung arod tayo ni nanang itan. Hay jak mo manong, sinapol ko amin nun aposible apapanan na. Agawid tulatan ano makalagip. Di naman siguro malipatan ti dalan na nga agawid, ading kaw.
masabat ko dito paraangan, nitang. Kasla aburido ka mat. Sapsapuli nga rod ni nanang kumait. Itay pe agsapa ang mapukpukaw. Anya? Nabanugak paikit din amang sapsapul kin ni nanang. Madanagan akon. Agpadat nga rod Agsapsapulak mo't laang iti mapukpukaw, nitang. Anya ti kayat mo asawan, mait. Mapukpukaw mo't ni tatang ko. Nagsapa apim manaw ngam saan mo't tin anagaw awid. Anya? Ngam nakuna na itay agsapa. Amapan na kano sa pulan, jay kasilpo ti puso na. Ngam aging ga ita nga oras. Saan pa'y anagawid ni tatang ko? Nasaya at mata nasurutan pa'y tinagawid dito'y balay nanang. Malaman ang nagawid kayo. Napanan nyo aya. Kwa. Napanak mo nagaliwaksay anitang anak ko. Jak kaya ti Mike ikan dito'y balay. Ha? Apay de tapal dayo nanang. Kalumlumot. Ay kwa. Awan day to'y anak ko. Apay akalumlumot day tapal dayo nanang. Nagtugaw kayo, iji kalumutan? Ay uuwain kasta agpaysaw. Naidalupi sa kak iti kalumutan. Isuan na lumutan ti paldak anagawid anak kaw. Anya? Ay naggalis nga minjidalan kaw. Isuan ay patugawak iti kalumutan. Saan la aday ta tinapasamak kanyak. Anya pa'y nanang? Naipaklebak. Naidata ka naipasikigak pa ya. Imbaglaki day ka nakabango nakadagaw sa nakaw. Anya? Madanagan na kininanang Manong Rodel. Agkabawsan ni nanang. Agkakanatin dagiti bagbagana. Nadungdungrit pa'y anagawid. Atiw na pa hindi na panakisak ka. Naitamo ti madmadlaw ko kaninanang. Nakaron ti kabaw na. Di na pa yan maornos ti bagbagi na. Manong, No, anya dyan nakita na nakawas na. Ison ti isuot na nga oray marut-rut-rutain. Nagadumot ti napipinta sa kawas na. Ngam kay-kayat namot nga isuso. Dagiti kadaanan na bado na. uray no bagbaga ak ni nanang saan adumdumngeg. Mabanugak laeng amang bagbagakan kuan. Okay. Ayan nga ron ita ni nanang. Pinanawak ije balay ang manong. Binilin ko asaan arumrumwar. Pinaglabak tapno di na mapanunot ti rumwar. Nasayaan nga ron no kastadin ko. Parikot ko ni nanang amarmara po ka, manong. Rumwar asaan nga agpakada. Nanang, gimatangak iti baro a kami setam, kan baro Abram. Isuot mo dagitoy, tapno saan kayo nga aglang lang nga alusyang. Nagpuskol na kita kamisita nitang. Nasa limuot no isuot. Anya? May mayat dagiti na ingpis a kamisita, tapresko iti bagay. Saan ako na mapudpudutan. Anya lakit din ni nanang. Gimatangak nga rod iti usarin nyo, tapno saan unay amadlaw day ta ilimlimang nyo. Imbag kumano agbra kayo, kat saan mo't. Anya kumangay anak ko. Bakbakit anak on. Awanan ti may limang ko. Jak makakute ana imbag no isuot ko day ta abra. Ayos laeng ano adda kayo dito'y unag ti balay nanang. Rumrumwar kayo mat nga rod, kat madmadlaw day ta. Adula aben. Anya nga adula amin nanang. Saan kumaanatang kanti ulo yo? Ala, isuot yo dagito'y, nurumwar kayo. Barbaro ti kawas ni nanang nga rimwara din ko. Wen Manong Rodel, ingatangak iti baro akawas ni nanang, tapno saan nga aglang-lang nga alusyang. Nasayat nga ron no kasta. Dandali nga ron jak na ilasin itay masabat ko iti dalan. Baro ti kawas na.
Naurnos mo't basit tilangana. Ay namanong, nakakaasi ak anang lukoy kan kwa na, nga isuot na dagiti ginatang ko. Nagadupay lat ibagbagana. Kasta kumakanayon ni nanang. Di na baybay tibagina. Nagpintas ni nanang na maurnos na tibagbagina. Talaga mat manong. Manipod ngamin nabalo ni nanang, napukawan ti interes na ngagpapintas. Binaybayan nan ti itsura na. Usang, Anya tararabidem dito'y paraangan gabi. wow! Kasla ka barbaro ti kawas mo Usang. Wen, ginatang ninitang nga anak ko. Pagbagay, mauday tabaro kami si Usang. Agminar ti kinapintas mo. Umadayo ka man gabi. Ang mga numakita na kaninitang nga anak ko. Hindi ako bagay numakita na taninitang. Agsarsarita tamot lang. Ang mga nga ron numakadlaw. Diyak kaya't amaamuan da boyfriend ka. Ha? Ala, pumanaw kan gabi. Saan adito'y ti pagsaritaan ta? Tadyak kaya't amaamuan ti anak ko ala birds ta. Sumurot ka nga rod kanyak Usang. Iti sa bali a lugar ti pagsaritaan ta. Siya di naw a lugar. Mapantag bayabas. Anya, agbayabas man ti kayat mo gabi. Ay, di ka lang maumamang mga di ti bayabas. Day tala ti ambaw nga ramidan. Nanang! Ayan nyo! Nanang! Awan mat dito'y balay ni Nanang. Pinanawak laang itay dito'y. Kaddabiit na pan ko ginatang ijay tersena. Ay, napnapanan nga tamanan na abak-bakatan. Pimanaw manin asa na nagpakada. Ay naapo, nagrigatan ayat agtarakan iti bakaw. Sakit at talaga ti ulo ni Nanang. Nitang, siyempre katlatan tanay. Nakalukat mo tirinaw ti palayaw. Ay, Oh, apay anak sanay kay tinaunag. Kasla da pagparparikutam. ni Nanang amanong. Apay ni nanang. Pimanaw manin asaan ang nagpakada. Malum tumanon no agawid. Anya lakit din ni nanang. Pampanunutek lang amin ti kasasaad ni Nanang. Gaputa bakit launa yun. Kasanon no maulaw. Wano dinan masurutan ti dalan na nga agawid. Nakaroon ti kabaw ni Nanang. Adun ti maliplipatan na. Oh, nene, alam pa na ito ipadigok asidaan nyo ka ni nanang. Kalpasan na, tulungan ka amang sapol ka ni nanang. Ayun man nga rod manong. Hanay ko. Nagado ako tong dito'y nagidaan tagabay. Aday, Jesus. Ay sus, nagadugag paisaw. Kinaganda kong lagi ti kutang. Ikasamdag iti nagado ako tong iti bagit gabay. Kumporme iti kagkagatanda. Nagsakit. Usang, ikatagdag iti nagado ako to iti bagay. Itay pa'y asap sa pulak ni Nanang. Nabanugak pa yan apo manag na. Di ta kakaykaywan ti paglintagak nga agawid. Agawid ak to hatan. Anay, nagsakit. Ikagat iti kuton. Nagsakit. Ikaw ang garaw. Kat ko dagiti ko to iti bagay Usang. Dananang kang tatagabi ti adda iti kasamakan. Ayun na hindi lang ada adwa. Pakawanin da kami, nitang balasang ko. Ayun, anak ko. Pakawanan na kami.
Inlimod mi ti relasyon mi kani Gabi. Kaputa, mabain kami. Ay nananang, awan mo't ti mangiparparit ang makirelasyon kayo. Saan kami mo't alapad kini Manong Rodel? Nitang. Kitain nyo man tilangayo ita kini Tata Gabi. Nagbinatlag ti intero abagiyo, agapuanan ti kagat dagiti kuton. No kasta. Mayat kayo nga asawa, anak ni Gabi, anak ko. Ay katuan ananang, apay kumaalapdan kayo, no agin inayat kayo laki di. Agyaman na, numaawatan na kami kiniusang nitang balasan ko. Nakasagana ka mga asawa king kuana. Lab na lab kaw ni nanang mo. Anya nga ro ti plano yu ita, Tata, Nanang. Agkasari kami, hindi kami itan apanawan nitang. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin da iti akulasa kanda iti line up na dito isang wanan ti tersena? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ure agipalkat day di tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga rod agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kanda iti kakadwana. Anya? Ay na, ingka-ikatan da kita tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na dak a kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kayat dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantapnawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, nuanya timbagak, iso ti masurot. Anya? Ay wan, sis Laila, mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kastaya. Wan, sister. Kat di na kami liplipatan inton umay nga eleksyon ha. Siya number 5. Number 7 ni Edgar, kan number 10 mat ni Shane. Ay na Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas eh. Nagturod ka mo anya. Ha? Sister Laila? Ay na, ibagbagakon ken ka Marjay. Narigat ti mangnamnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ika ki di i-withdraw ti kandidas eh. Narigat ti mapaay, ibagbagakon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali sister. Ibutos dakdagi ti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, awamon Marjay. Nangatunay ti arapaap mo. Basta, di mo naman ang mga baka. Tama nga numaymay sa laeng ti mangibutos ken ka. Nay, nalabas mo dadya babae. Tila'y bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak da dya mismo. Talaga akas dya ti ugali na da dya. Basta ka day. Ay wan, iso ano arsagid ka. Ay awan talaga amasakitan ka. Kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na. Ay na, jakon ingkan ka no. Isu mo laga man, nakarelax kayo day, sumanawa. Ay na wan, talaga akas dya na da ita. Iso nga rod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabay amon. Sana balay, tamo mo ito ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado kadagiting bagbagana. Ni, adda tayo magaya man dito'y tersena. Mala, mangirwar ka kit di iti tarpulin tayo.
Ta inayon ta kadagiti nakapalkat. Ang mga nuad adda karon na ka. Ay nasaan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na, di yu ibut-butos deja amarji Ne, apayan maray. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat ngaron. Kan may sa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo't dito dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kon mare. Sa una lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sa una. Ngam ti talaga a plano na mangibol sa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta mare. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak mare. Uray pupuutam. Agpapan mare, amangan numadaksan kay ti daytangar aramidam. Ay na, basta siyak saan ko nga ibutos. Gaputaan mok nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay mare. Ikaamulatan na itangiwat mo. Ta mga numadaksan ka kung naktumat. Ay, saan ka mabutang mare? Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno di da maawis kadagiti adu akarina. Ne, nagturad mo da dya ang marje. Ta nagipalkat da iti tarpulin da dito isang wanan ti tersenak. Kat, anya ko matidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak tupulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumala ang ti pundo, dagiti proyekto ang maigaman na. Ay, diya mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namot iti turad na, anangipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na ditoy. Siyak, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo dadya babae. Aguray ka man? Shilton anak! Ing ka man baklasan di tarpulin dadya marjay? Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linuloko. Ay di naklapdan, Henry. Shilton! Rumwar ka na Anya pa'y lang ti kukwam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. Ing kalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo jamuging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kastaunay. Ha! Shilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talagang awan tinasayat nga sursurum dita anak mo. Naimbaglaang tawan ni Shelton dito'y balay. Napani di balay na apong na. Iso di na manggag dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam dadya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibotos mo to, Aha. Anyaga po nga ibutos ko dadya tao. Kat no kasla awan direksyon ti biyag na. What? Oh, pag kunamat nga'y manang. Kano agkulkulas laang iti unag ti sapin na. Anya? Wan, Berto. Iso adi mo to ibut-butos dadya tao Agraman dadya amarji. Ha? Ay, kat no kandidato ki dadwa, Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ka mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray dayjay amarji ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na.
Ay na, manang, di ka agsasaw iti pamatakas kadag iti kandidato. Apay, napanagnagam aya? Ay na, wang Berto. Dakla pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo't iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong tibiyagda. Ha? Ni ka di Margie kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo day ta igamam? Aywan, mapan mi man ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Deyo ibutbutos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan a Nicolas. Anya? Wen, gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen kunam! Mala, iyag mo kinin dagi tatarpulin tapagbalinak nga ap ti lamisaan kaw. Anya? Saan kumamat akasta Layla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akasta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan mat. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo ken ni Berto. Day tala agbirbirto lang ti aramidan na. Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanuno. What? Ay na, ni Matsor Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro Apay asak ti damagam nga Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Nailita pa ng payapay mo, bakit? Kas kala di ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan na ti ammo mga aramidan mo, no di ti mang kontra kanya. Ay. Katawa pa'y lang. Ala, mangantaman kit de. Tainton malpas ta amangan, baklasag amin atarpulen dagiti jak kayat a kandidato di tasango ti tersenak. Anya laki dinayalayla. Bayampay tanaylawan ket ngarud nga impalkat dan. Jak ngarud ida kayat abutusan. Ay kauray Di namot kahit asawen, agaputan na ipalkat ti tarpulinda dito'y tersina ta, ket kapilitan abutusam ida. Ay na, basta lakay. Jak kayat a makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay na, mapumpunuan ako ni Tidaya Alayla. Ape ka ti Berto? Binaklas na kitin amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersena na. Ha? Napaidam launay. Kasla kanumat isulan ti Jetersena na. Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na No awan lang di panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mun tutupan. Gaputa saan kayo agpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay matkadi Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuwana, ti milyon nga stars. What? Ay talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Masyudo tak ngarud amakangkang kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense maamin na platapormada kuno. Ay gay, nakarkaro aran sense dagiti bagbagam. Anya? Kati sumay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro dahi dya amarjay. Wapay mat ngamin pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa ang ti kontraam keng kwa na ngay. Anya? Apay nga isakit mo dahi dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay kat no mabalin kung mga isukat ka ken kwa na kay narabid kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasingpay. San ama nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na.
Oh, saan ka pa? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy, Henry, di ka gar-arami, di tijak magustuhan. Uray si kamot ha. Di ka gar-arami, di tijak magustuhan. No di mo kayat kay sukat kay ti sa balay. Anya? Nasayat mo, tanaranaan kasi kaababae anang nga tuunay ti purwana. Ha? Apay ka di akas tamot ti bagbagam, Layla. At da relasyon nyo iti asawa kanya, iso akas taunay ti panangisakit na ka. Anya? Kini sumat! Ay napang-asimot, Layla. Di na kami pagbalinan adakas. Nasingpot ti asawam, kat di na maarami dayta. Kat no siyang mat. Ay na, adamot at ti prinsipyo. Apay kumaatutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatel ti may sa babae. Anya? Kati sumat! Iso nga adaywam ti asawa ka, Marje. Laglagi pa, nga ngay ka ita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaang ti butos mo, Ay napang-asim ka di, Layla. No di na kayat nga ibuto, saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka agar aramid iti istorya, Aha! No kayat mo ti makiasawa, saan at ti asawak ti gargaryam? Adama di ta ni Berto. Iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsan unay tirik na ni Layla kanya. Ha? Taabay ka no? Kat no pinagsasawan na, ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos saan ko maatila ibagbagan na. Ay, wan nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Taapay, anya ka ditimbagan na. Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, barang saan kanton nga agbakla-bakla. Ay no! Talagang agburburak ti darak iti dayja alayla. Ay, di ka unay, Berto. Di mo tutupan. Oh, naumputa ti pasensya kiti dayja babae. Iso nga agsagana inton masabat ko. Apel di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok a makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiagda lakay. Anya? Ket isumet, apay ko makidupong nga kadakwada, ket kagurak idan, lilipat ko idan ang aruba. Kaputa di da kayat nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, uray mapukaw ko ida amin agagayem ko, basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa kagapo iti politika. Apay, enton malpas ti botos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusam. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Kati so man. Oray po utam, Layla. Kaapam amin na nakarumam. Ngam enton malpas ti panagbubutos, nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarumam. Ngam dida kanto amon, dagiti binutusam. Malaksit na, no saggay saam nga ipaam mo dahi tabagim. Siyak ni Layla, kat imbutos ka iti panagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon ko nga daw-dawat. Nga granata kuma, Layla. Apay ka day, si kabakla. Bakla gayam, ha? Mato di barakan ka. Anay ko, Berto. Apay ka diya sinipat na. Bakla kunam kanya ka. Oh, anya ko matinibiyang mo, ha? Anay ko, Berto. Di na ibungot. Napay nga imbagam nga agbagay kami kini Margie. Hoy! Tapno amom, babae tiriknak. Sa balila ang amin tinaikapat kanya. Pasensya kan, Berto. Bata mo tibuok ko.
Naong po dati pasensya ken ka, Layla. Gapo dati lang aramidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanyak. Gapo ta sa bali, ti kayat ko nga ibutos. Ngam itan ta naglablabas ka, ha? Ikan ka iti pagnagmam. Atay ko! Nagsakit pa iti kong tarmo! Gusto na! Gusto na ita, hindi mo dangran ni Mari Layla. Tulungan na, Edna! Ay di kagpatanged na. Ang mga numairaman kay tinangato akong tarko. Ay na, di nakiraman Ay, di na kayo arudan. Ay pare, ingkakitaan ni Mari Layla. Agap apadakin ni Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman, isopin manawa ko na. Ay na, bayamon mare. Tapno agnakem ti asawa. Nakaungat nga tan, adya baklakin ko na. Anya, ayos laang kan ka, nga oray dangran ni Berto? Bayam mare, bareng agnakem ti Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yun ang may drawing? Anya? Paano nga aldawan analpas ti eleksyon? Hanggang apay ngay. Di dakmatan pagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Di pa yan talyawan dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada na sabat ko ije palengke. Ngam saan mo na pumampansin? Gapo nga tatanaabak. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida amin yan. Anya? Kati sumat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ka ni Berto abakla. Ay na, di mo ipalagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasanuti pa ng payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas taunay di panang payapay mo kadakwada. Amangan kit di no, hello kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman laki apa, bakit? Kaputa sigan dumot lang ti kakasin tun udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadagiti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akaarubam nang dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din. I-live ko man kit diti pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamat lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay kadwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabit lang nga rod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilan Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailaan nga nakasursuro? Saan mo pailaan nga mo dagiter aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisuro kan ka, denggam ana imbag. Ay wala ni. Gusto ti bagbagat ti asawak ken ka. No adda nga min maisuroken ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laeng. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidem. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya?
Palalo mo tanda gijay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da. Naglaing da nga agdilaw. Kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yan. Amin mo't apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrok iti kasta at trabaho. Kat nalaing dan adagos. Dayta nga rod, saan da panunutan a nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook. Ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan o makasursuro. Ay, una yan. Nalabas at talaga ti ugali da. Isu nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo. Uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni. Ado ti akin kagura kadakwada. Gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Ngambay amlang. Addan tulat ta. Aywan. Saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagi nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila na. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers kin followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Isu nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isuda ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook Live. Isu ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akastudya ramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit taklaangan. Unay kan? Talaga saan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan lat na tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Wan ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagipem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapo iti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namot nga isuro kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapno la ang mangagda nga ta iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan la ang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laeng amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tanong lumaba na. Ha?
Kasano alumaban ka manan, kat naabak kamat idin lakay. Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakan ka Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ket no mapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaang, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam. Sino nga ta tinamnaman na magibutos kinkwana no bilang laang? Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw iti kalman ni Jetersina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruar adagaw sa iti baro alugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggap, angkal. Dakas sa talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay, angkal. Ay wait, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rodang kalalumaban. Mala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat amo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken ado tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mangabak day jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day itanto pay laeng asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Wan tama ka pa danagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kaiko. Kasta ka di. Ay kat talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan tinapaspasaktan nyo tiriknada. Anya? Ti kayat ko asawan, no amuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo anasayaat. Kan, no amu ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti daytakan ko na. Naturadak tay sumatipod no. Ay, sapay la kuma tamaabak. Sapay la kuma. Maabak at talaga dayjay, danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibaddak da iti pada na tao.
Ad-adda bumabati pa nagkita na iti daduma at tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abakda ka no. Iso ka no mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oo, jak lapat yun data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot ita no kasanon. Inyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalinmat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, gusto lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na abak. Mayat. O sige, mayat. Idita mo ta i-reels mo man. Aywan manang. I-release ko na talaga. Ang mga nuag million views. Nang runa ita. Taado ti nagpapangas naabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-amu tayo anaglastog, anagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Nayunak man na ito iti music ngagkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dapay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amangirnad da. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit de. Nay, ruot mo day tangkal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mama iti Facebook. Ha? Agpapansay. Anya tigad mo sa unangkal? Agarami dakman iti reels ko. Ta i-plaster ko man data cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alangar tangkal. 1, 2, 3, go! Daytoy, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan napagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw idi madamati kumpanya. Kan nagkarkari baro-aro pa. Baro anamnama. Daytoy ti para ka kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Andat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tangkal. Ala, miksa mo. Tay post mo. I-reels mo nangkal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Tiyawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga agpupos iti kakastoy. Ha? Sino day ta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man. Magdangla ka na. Natalo ka na. Kun-kuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh.
Ngam amok ada tatipat patamaan na ti awanan bay na babae. Una yun da alani. Tila ipupos namat. Nagpada da iti da alakay. Sino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw da kita. Intun bigat mutlaang mapanak ije balay na. Ay sus, saan anasaya tayo nga aramid na? Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. O nayang, oray na abak ka. No ammom iti bagem, nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka kumaabasta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya unay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong-ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao, kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man agindiding, awan amuyo. Isukit di naabak kayo at tipanggap yung amin, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuybuy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taammuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.